razvoj molekularne medicine je strelovit. Svjedoci smo ogromnog napretka u razumijevanju molekula, stanične fiziologije, međustaničnog komuniciranja. Riječ je o vrlo sofisticiranim tehnologijama koje teoretski pružaju neslučajne mogućnosti liječenja. Cilj ovog projekta je bio napraviti jednu platformu koja bi se mogla koristiti za vrlo različite vrste pokusa. Ono što nosi tu platformu je nova tehnologija. Nova tehnologija koja se uspostavlja ovdje je promatranje živog miša tijekom pokusa. Bio je izazov obnoviti jedan vlažni podrum jedne zgrade koja se izgradila 1918. i pretvoriti ga u jedan najbolji mogući laboratorij gdje ćete staviti dramatično skupu opremu. Pretpostavljamo da ćemo neka tkiva i organe moći obnavljati, bilo tako da ih potičemo da se sami obnove, bilo da dajemo matične stanice koje bi onda obnavljale ta tkiva. Uvođenjem te tehnologije medicinski fakultet i cijeli Zagreb, usudio bi se reći Hrvatska, odskočila iznad prosjeka ovog dijela Europe. Znači, što se tiče sad tehnologije, mi smo došli potpuno uz bok sa najboljima.